Селаму алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапес. Пренесенапес којек случај сарсувакируллах Ахмет ибн Ханбел рахимехуллаху таала ке пиро муснеди, јек дивен бешлео посланико салаллаху алейхи ва саллем Ебу Бекре. Пак е туке кога јек мануш андре хем почмингјате наврединел Ебу Бекре. Почмингјате вакерлеске разна лафи Ебу Бекреске ради Аллаху анху. Цело време Ебу Бекр кјутинела, о мануш увреđинел Ебу Бекре, вакерлеске разна преваре, вакерлеске разна лафи Ебу Бекреске ради Аллаху анху. Додека кава нападинела син Ебу Бекре, о посланико салаллаху алейхи ва саллеме, бешела дикело настан, хема сало посланико алейхиссалам. Пала ако одредимо вакти, нервижи салило Ебу Бекр ради Аллаху анху, хем почмингјати иранеле манушеске ки истомера. Само со почмингјо посланико салаллаху алейхи ва саллем, ти иранеле манушеске, тоест Ебу Бекр ради Аллаху анху, ти иранеле манушеске ки истомера, о посланико салаллаху алейхи ва саллем уштило, холангјало лило комуј, хем напуштингјо отха. Која дикля акава, о Ебу Бекр ради Аллаху анху чуди салило. Иклило палако посланико алейхи салату вассалам, хем вакер јалеске. Ја Ресулаллах, со десинела песака накава, додека мануш наврединела ма синеман, туа саја сине. Кога почмингју метира навлеске ки исто мера, ту холангјан ја Ресулаллах миклиля наври, сој бути. По посланико алейхи салату вассалам, вакер ги Ебу Бекреске. Вакел Ебу Бекр, додека о мануш тут наврединела ту сине, хем понижинела ту сине. Меа сава сине, соске дикава сине сар мелекија бешена кото шеро, хем иранена сине манушеске вакерена исто туке да нековал, исто туке да нековал. Со вакерела туке сине ов, ола самотаро тиро шеро, иранена сине леске исто туке да товал. Па кога почмињано акл Ебу Бекр, ти иранелеске ту, кој исто начин саров туке, тогаш вакерело мелекија нашле, па почмињата воло шејтани, а вакерела мена бешава коте соавено шејтајна. Со мангела кава хадиси сави порукате бичалела менге. Те овера хати таре манушенгере лафија на штитове. Те овера хати таре манушенгере потворе на штитове. Ама туте мангеа те овесаро Ебу Бекр, камора ке те кјутине. Оја, на неа да ваколај. Некој те нападинал тута туте кјутине. Ама џан, си кавјамено посланико алейхи салату вассалам торакава случај, дека о мелекија, тоест то Аллах те бареке ва таала му кела мелекија, ти иранене манушенге исто, а верун ман, кого мелеки иранене манушенге исто, адвана не исто сар тути иранеленге. Па далеске саборен, а кавајтано јек пример те дика дека о посланико алейхи салату вассалам набешела сине котхана, коте со керела пегаламе, коте со исира справие, коте со авена невалјашна букја сар џина хем слично, а дава надоликунела маре посланикоске алейхи салату вассалам. О хадиси исто си кавала мен дека о шужо ахляко тано нури, о шужо ахляко добинела о задоволство Аллахескоро те бареке ва таала. Кога кана шавул по шукар ахляко таро мануш, кога камангело мануш те мукел песко исто ниво саро колеске со нанеле шужо ахляко, тогаш цидела песо нури Аллахескоро, цидела песо рахмете Аллахескоро те бареке ва таала таро мануш. Па акава случај исто мангелате си кавала мен дека о посланико алейхи салату вассалам си кавала сине сахабен, те овен сабрџие. Иако ковен нападиме, сар со сине сабрџија ов, салаллаху алейхи васаллеме, надозволинела сине сахабенге, те му кемпеско исто ниво сар окола манушакова со нен наврединенален. А дареске козомем те наврединентут, муке Аллахеске. О Аллах танокова со иранала. O Allah mu kela pe vojskataru melekia tirane na savke manušenge. A tu vrahati hem živin srekno. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.